Tata, molim te, vozi malo brže. Evo, šta? Ljudi, krećemo, to je prom night. Ja mislim da će Mario biti Lara. Evo je, došla je. Girl, you look cool, girl. Ja nisam tu, ja sam samo kao duh. Lara, ako misliš da ti sada loše, bit će ti još gore na faksu. Ta će tek suze Lijat. lijat. Sretnost kasnije, Lara, sa svim što te čeka. Maturanti ostaju vani. Ostanu živa. Okej. Bili smo 2 noći. Piši ono što hoćeš, sretno ti bilo i uživaj u faksu. Šta? On je rekao da Samo kada malo. se ljudi trebaju pravi da pričaju, da samo govore pizikerice, onda se priču, ustaju, ne znam kako to nešto je pizikerice. Ali to se čuje na snimci. Lara, najbolji dani su pred tobom. Studentski dani su najbolji. Ne, nisu. Jesu, vidjet ćeš. Znači, izlazimo iz prve ne kao iz škole, nego kao iz jedne velike obitelji. I mislim da sigurno sa svim tome na nekom računu nema straha za nas, ni na maturi, a bome ni kasnije u životu. Bilo mi je jako lijepo, mogla sam vidjeti neke stvari i dobiti osjećaj kako će meni biti. Pa mi je bilo jako lijepo i fancy, bilo je okej. Moraš se smijat više i manje živcirati. Jer te čeka još jako puno toga, a živci ti stvarno trebaju i super si. Ona ima sposobnost da sjedne i da uči cijeli dan. Ja to nemam, nažalost. Nisam to istrenirala kao što je ona. Zato što ja jako volim svoju sestričnu i htjela sam ići vidjeti kako će biti našminkana i obučena, da li će biti s nekim dečkom, ali ništa od toga, ali nema veze. Da, to je to. I da malo provodim vrijeme sa svojom obiteljem i
da je dalje tako marljivo radi to i da će uspjeti šta god hoće i upisati šta god hoće to i da se sam i dalje trudi. Yeah.